Sen gapirgan ishlaysan. Sen qaysi qanday shu gaplarni gapirding? Sen qanaqa odamsan? İnsonmisan yo butun dunyoning tinchligini buzganni gapirasan bunaqa? Sen qanaqa qo'y kishisan? Ona deb gapirgan gapingni qo'yib uyatmaysan. Oğlum uyattı men atın kim bu? Şimdi tanışmayı bu konu. Sen kızım şunu çekemiyorsun. Bu konu rezil bro. Sen o şu sen betim aç zaten. Aytmazım betim. Türk'ünü çekiyor. WhatsApp'tan Yok, Afrodası kıyam yok. Sen yok, sen qaysi kallayman shu gapni gapirding? Sen insonmisan yo it tuqqanmisan? Yo butun dunyoda o'zim haqidagi ish yetsa, butun dunyoda tinchligini buzib, senga nima kerak boshqa narsa? Söz boşka çıkış geliyor. Gazeteler. Yo, sen afrodasiya qilma, sen afrodasiya qilma. Aslında o işte bulup çıkış geliyor hali. Meşine WhatsApp'ın okuyoruz da azaytsan bırak. Sen o şu nereden men betim ayta aladın mı? Yok. Ayta koydum bro. Muhammed deysin. Ben kırdım. Böyle kızına sokaklar diye. Tamam. Ben yazdım. Neyse. Alçı reklam hocam. Tamam. Buraya sen alasın. Aytalasın. Şahmin bolan Yok, bana da sağ ol. Ben kırdım. Yok, ben size düşmeyemez o bıçakçı. Ben o bıçakta da. Yoktur benim menzilo. Bir böyle tutasın sen. Yok menzilo da odasında. Konuşmaya oturdu. Aldığına geldim ben. Birini sen alasın mı sen? Tip sözlü, tipin evreyken, kıyın söyleyken. Söyle alasın mı bana? O içine çıkıp ketdeki açığımdan kalktan geldim özü yaxşılı söz veriyoruz başındaçı. Toğun başlar nimedi? İki gün sonra kalkanım oşa kalem olup gittin mi? Yok men solda koyamadım. Emniyete canım çalıp göpresin var. Emniyete şunçalık canım görüyorsun burada. Yok men özüm tayım kırgız. Kırgızsın mı? Tayım kırgız. Oturup dur. Bunda var iki turalım ben sana biraz kişine düşündürüp getireyim. Hazır şu kırgız balanın canı hırsıktan başlap, uçundan başlap. Köp ellerin vardı bir sırada etti. Turalım. Doğru. Bütün priyejilerin vardı. Только Müslümanlar emas, bütün priyejilerin vardı. Turalım yok. Emne sebepten oldu bilesizmi bu narsa? Bu narsa degan yeminle ошол жана аракет. Тажиктердин мисалы бир изнасилование болгон, грабеждор болгон, өзбектерде болгон грабеждор, изнасилованиялар болгон, убийстволор болгон. Туурабы жокпу? Ошолордун баардыгы тең акырдан толуп кеткен. Бул деген только кыргыз баланын жана аракетин күнөөсү эмес бул деген. Бул жерде сенин да күнөөң бар мисалы. Туурабы жокпу? Туура. Сен түз жүрөсүң ушул жерде. Сен бери карап, көзүмө кара, тике кара. Сен түз жүрөсүң ушул жерде. Жүрбөсүң сен бул жерде. Кээ жерден бирөөнү сөгөсүң, кээ жерден бирөөнү алдайсың, кээ жерден сен кебетең жакпайт, кээ жерлердечи мисалы местный калкка. Ошолордун баардыгы тең чогуу келип ушунга чейин келип атат. Туурабы же туура эмеспи? Я, сенин күнөөң барбы экен мисалы мына бир нерсе? Бар. Айта турган себебиң барбы экен? Жөнү барбы ошону айтканга? Yok. Ты имел право как-то? Жана айтып айтканга. Я. Ты имел хоть малейшее право жанагындай сүйлөгөнгө. Бир адамды оскорблять этсең бир жөн. Бир адамды. Мени мисалы үчүн. Лично Данияр сен мындай экенсиң, тигиндей экенсиң деп айтсаң бир жөн. Целый народ, целый калкты сен. Уктур. Мен сага азыр бетиге коюп берем, азыр өрдө турат азыр. Унчукпай уктур болду. Мен уктур. Целый народту элди мисалы үчүн. Бир жалгыз сен мисалы ошончолукка чейин оскорблять эттиңге кандай акың бар сен? Билесиңби мунун аркасында кандай последствия бар? Ошол окуяларды билесиңби? Эмне себептен болгон? Ушундай нарадардын айынан болгон. Туурабы? Sen yoksa eşeğin ortasından çıkan hamle yok. Hökez. Хоть ал тараптанбы, бул тараптанбы, именно сендейлердин артынан чыккан. Сага эмне ушул жактан ошондой керекпи сага? Yok. Же эмне кыргыз жок дейсиңби сен на место коюп отурган? Var. Барбы? Сеничи на место конкретно мен лично өзүм коймокмун. Угуп тур. Угуп тур сөзүмдү. Түшүнүп атасыңбы сен, түшүнбөй атасың? Şunu tutalım. Мына жакта тетиги алыс өзүң айткандагыдай тетиги алыс жерде мусафир болуп жүргөн кезде ушул жактан бири бирибизге бычактап кылып отурган керекпи сага? Yok. Бири-бирин өлтүрүп, согушуп, мушташып отурган. Yok. Мына жерде силердин аксакалыңар менен биз мисалы кандай гана аракеттер менен ынтымакта кармап келе атабыз. Билесиңби сен аны? Я. Өзбек кыргыз тети жактан урушуп талашып кетиши мүмкүн. Могул жерден болсо ошону моңдай кылып кармайлы деп канча деген аракеттердин баарын кылып жүрөбүз. Я. Ошонун баарын тиги алып чачып койгон атпайсыңбы мына бир действияларың менен? Эмне деген гана сөккөн сөздөрдү айткансың мисалы? Ким пидорас? Men üç oy aytdım. Ким пидорас? Üç oy aytdım. Kim Ким пидорас? Азыр ошону айтам. Мен сен мага лично мен өзүмө лично оскорбление жана сөздөр. Ким пидорас? Айтпа. Сен өзүң пидорасың. Özüm çıkıp atlattı hazır. Özүң пидорасың. Sen Сомневаешься, что ли? Giyinip oyunun olasan mı sen? Сен сомневаться этип атасың Yok. мында. Men pidorasım, последний pidorasım. Meni ağzımdan çıkıp gitti o. Угуп тур мени. Жанагы сөздү. Сен дагы бир оңго атала уктун болуш керек кайра, андан бери карайчы. Сен ошол сөздөрдү угуп туруп атам сен. Бир важипте. Ошол сөздөрдөгү кимди оскорблять эткендериңдин баардыгын тең бирден туруп кечирим сурайсың азыр ушул жерден. Аялдарды оскорблять эткенсиң, кыздардын алдынан өзүнчө кечирим сурайсың. Ушул жерден отуруп азыр. Кечирип койгула деп. Эркектердин астынан кечирим сурайсың. Bunlardan soraysa. Bunlardan сурайсың кечиримди.
Jalpı Kırgız elinden suraysın. Kırgızstanda elden, Uşulcak'ta elden suraysın misal. Doşol geçirimde hazır. Şaşmay oturup söylüyorsun şu. Söz sende. Tor onunla. Eşek. Söz sende. Yaşlap dur oşul dediler. Büt bardığından da Cenab-ı Hak. Kimdir aytı oşul tanesi de aytı etkensin. Oşulun bardığından geçirip suraysın. Men ata okudum. Birinciden Kırgızstan elinden, ikinciden Kırgız ulutundan, kegen Kırgız ulutunun ayallarından, moldolarından, bardığı Kırgızstan'da tuğanlarından, bardığından men keçirim soruyor. Men hata kıldım, menden öttü. Bilbey turup, bunu pastiyesiz ahırı ne boluşun bilbey turup men süylop koydum, meni keçirgili. Danereke, aytın bırak, meni keçirirsin, sizden bırak. Men bunu sapsin bilbeyle niçe ayna bolup ketti ya. Dağaytan Kırgız uluna, Kırgız ulutundan keçirim soruyor. Men keçirip koyuyorum. Kızlardan, jigitlerden ne oluyor? Kızlardan vardı, kızlardan, gelin kızlardan. Yanında uyat söz beni söküp atkan sözün bilesin mi kanday çüstolarına zagi vakit eder. Hangi bir erkektin? Biz abi işte bir askerim yok mu ben senin aldığında? Haydi hoşuma vardı böyle tak 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 tak. Kırgız kızlarından, Kırgız mevcudun yiğitlerinden, Kırgızstanda mevcudun ballarından, bardığınlardan ben keçirip soruyor. Böyle meyli senler hep keçirip soruyor. Keçirip koy böyle. Özümüzde maşiyerde bana 3 gün, 4 günden beri ne çıkışı uygulamayız. Sen yoksa eşeğler, maşinakın bizi tinçliğimizi bozuyorsa 3 günden beri uykumuz yok. Keças gündüz uyakta yürü, bunca yağlanıp, senler de tinçliğini basana, o Bişkek'den adamlar uçuyor dese, senler tinçliğini basana ve çıkıp tinçliğini saklap koyar dese, üretmezsen maşinakın şuna kadar yapılış yani. Kaç kendinden yapılırsa senin otayın da mı benim bokma? Dağın o ulu adamlar, uşular короче, bizde жақшылықай kılıp kalmap kaldı da senin erkekçe seni көз başka жерден жолукканда başkaça сүйлөшүп biz erkekçe могу кечирмең, могу нерсең эч нерсең өтпөй кетет да кыскасы. Могу ulu агаларыңа ушуларга рахмат айт да. Жақшылықай элдин. Otur. Ben senden bir osturum var. Buga çeyin hazır seni hiç kim vurgan yok mu? Hiç kim tiygen yok mu? Bak hazır misal şunlar ölerden. Seni biz geçirip suratıp seni vurup soğuk üretse zaten git kulakka yerimiz yok. Öz oyun bilen özün için dilinden geçiyoruz odasında. Özüm Çin dilimden İkimiz hazır gezittik. Ben senin buga çeyin görülmesin misal. Tura mı? Tura. Ya. Bardığımızdan Müslümanız. Bardığımızdan bir mekende bir Kırgızstan'ın aslından çıkan mallarımız bardığımızdan Müslümanlar. Tura mı yok mu? Bardığımız ata saltımdan çok mallarımız. Aldığımızda gelip onda geçirim sürağın malda hani tura çürüşürüz gerek. Tura havalalsız gerek. Geçirim sürak boynuna alıp durgan adam değil misal. Hani hiç vakta kayraдағы наказывать etip, дальше andan nargaray başka mera принимать etkenge bizning saltımız, bizning adamdık safatımız andayga жооп бербейт. Beri qara. Andayga çeyin бар болсун ki beri qara. Ben sen жалпы Kırgız elden, жалпы janagı aytып ketкен adamların bardığından geçirim sürap çıktı. Kuday buyursa el düşünөт, el kabul atany. Екінші мынандай сөздөр, мына өрекінде иштер кайталанбасын. Өмүр бою эсинде болсун мына өрекин. Уктуң го? Сүйлө. Men endi Kırgız ulutuna hiç qanday söz aytmayın. Kesik ölse süylebey. Ömür boyu, ömrümün ayağına çeyin esinde olsun. Жүргөн жеринде, карып dedi, aksakal болуңга чейин sen тегерегиндеги адамдарга акыл айтышың керек. Менин башыман өткөн мындай нерсе. Ушундай өтө жамандыкка чейин барбай мынакей момундай болуп токтогонбуз. Барбагыл андайга, жаман болуп кетиши мүмкүн деп. Же туура эмеспи? Акыл айт, ошондо тынчтык болот, ошондо биримдик болот, ошондо биз өсөбүз, өнөбүз. Hozir bu yerda bitta senin tinchliging bo'lib turibdi. O Qirg'izistondagi elchi, ikkita elni bir-biriga jilli-jilli gapinglar sen qayrab qo'yyapsan. Men gapingni eshitgan, naryoqdagi el tinch turadimi sen eshitmaydi. Senga o'xshaganlarning orqasidan stradat qilib yura olamizmi biz oxirigacha yalinib? Bo'ldi-ku endi. Bir o'zingni o'xshatmaydi odamga o'xshab. Muhammed, chin dilimden aytaman. Oturgan turgan yerimde,